Okay, hello guys, kita kembali lagi, okay, dalam Troublemaker Ratio Gang, okay, dengan apa orang kata, penceritaan si Budi, okay. So kita akan sambung. So last sebelum kita stop adalah recap sikit. Sebelum kita stop, yang sebelum ni kita dah lawan dengan Alan yang pakai topeng tu, okay, boleh nampak, okay, yang pakai topeng. Yang kedua kita dah kalahkan Louis. Okay. So yang ketiga kita ada Udin. Okay. Udin kita lawan dia tapi tak habis. Kita terus Zainal ganti sebab kita perlu cari si Bogi. Okay. Kita akan sambung. Okay. So find Bobby. Okay, Bobby ni asyik masalah lah. Okay. Ini. Cuy, Tadi lihat kayaknya Bobby sama kemana? anak-anak kayu udah ke kantin. The fuck? Oke, thank you ya. Ada nih anak baru bikin masalah. Masa bikin yang lain lagi sih? Berasa babysitter gua anjing. Tapi kasihan juga. Gimana ya? Lagian juga nih banget sih kantin sama anak-anak kayu. Bentar. Udin tadi ketuanya The Matchdogs kan? The Matchdogs dari kelas kayu. Wah anjing. Fix gak beres sih, Cok. Harus buru-buru nyari Bobby gua. Moga belum kenapa-kenapa dah nih anak. Mana orang dia? Kat atas tu. Okey dah. Mana dia punya tu? Mana dia punya kantin? Kantin sebelah tu je ke? Oh, kantin kat ujung sana. Okey. Kantin kat ujung sana. Okey. Ni ada mini games. Okay, let's go. Mini game. Ui, laju je. How I say that you're gonna be strong? Let's put the test. How about riding bicycle with me on the back and some added weight? Let's see how far you can go. Hurry up if you meet my expectation. Hurry up for new challenges. Oh, tak lepas. Okay. Itu kita punya ni juga. Okay. Score tadi. Okay. So, apa-apa pun tak apa. Kita ke Richard. Richard. Kami perlukan ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And then start. Apa start kita boleh ambil okay, energy void dengan ni. Okay. Tengok dia cukup. Okay, let's go. Mana ni? Apa dia tulis? What if the 1998 riot happens again? Jangan minta lah. Apa lah diorang ni kan. Sekejap, kita nak ke mana lagi? Tengah-tengah tu kan ada mini game lagi kita tak main. Let's try. Kita ada mini games. Sana lagi, depan ni. Yalah, biar Bobby dulu lah. I heard you get fighting and training birds too. Training and engaged the conversation is getting more and more strange. Haha. So I think you make question and give you reward. What? Tak ada reward pun? What? Macam mana ni? Oh, macam tu. Oh, ni lagi susah kan?
Susahnya nak control benda ni. Oh. Oh, ingat. Ya. Alamak. Tak apalah. Tak nak main. Tak nak main. Pening lah. Nama pun stupid bird training. Pening je. Tak nak main merajuk. Cakap dengan dia. I need to find Bobby. Better keep Bobby daripada kau punya burung ni. Okay, where's the canteen? Mana? Okay, let's go. Berhenti, woi! Duit. Okay. Oh, nice 16, 17 combo, okay? Donald nama dia. Oi. Okay. Habis dah Donald. Makan tu Donald. Okay. Settle. Okay, sekarang nak pergi kantin ni saya ni. Okay, hujung. Hujung sana macam ada mini game lagi. Kejap. Kat sana macam ada orang bercakap. What? Random student. What are you doing there? Good, come here. Why? Scream with me. Huh? 3, 2, 1. Sex. Apa tu? Right now smell nice. What? This guy is losing. I'm kidding. Apa hal dia? Guys. Itulah. Okay. Jangan isak dadah. Okay. Kita ada apa lagi selain daripada tu? Mini game sana kita dah main kan? Dah main ke belum? Belum lah. Kita pergi bercakap dulu. Is it yang tadi tu yang judi tu Kan ke? Bukan judi, lawan kad. Lawan kad. Yo, let's go. Kita lawan kad. Tadi kita letak duit. Okay. Biarlah Bobby dulu. Bobby tak tepi. Wow. Tapi macam tak berbaloi pun. Okay, let's try. Okay. 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 3 Delta 6 8 tambah 5. Okay. 6. So output Udin. Okay. 12 kah? Attack dia jadi 20. Okay, tak boleh. So we should use defend 6, 12, 11. Sini lah. Sini. Okay. So let's see. 6 situ. 2, 12, 16. Ini, hijau. Ini.
Macam draw je pakcik rasa. Ni. Okay. Macam pakcik draw. Macam draw kan. What? Serius lah? Macam dia punya main? Habis duit. Ah, sayangnya. Cik kalah. Mungkin tak boleh draw kot. Sebab ada certain game kan, kalau kita main, kalau kita draw, AI still menang. Okay, so tak tahu dia punya sistem macam mana. Lepas tu dia tak ada bagi rules pun. So it's okay. Kita dah hilang, berapa tadi? 50,000 kan. So kita akan pergi pukul orang untuk, ada mini game lagi. Oh, ada Acik Cafe. Apa ni? Hello. Makcik nak main? Makcik! Kenapa tak boleh pergi makcik ni? Tak boleh masuk dalam pun. Tu. Main je lah. Dah suruh. Okay. What? Oh, kita kena hantar makanan kan? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Okey, tujuh boleh lah. Boleh lah. Nombor dua. Okey. Okay. Let's go. Wow, buat tu pun dapat duit lah. Oh, pakciknya duit naik banyak dah. Okay. Waktu untuk pergi cari Bobby. Mana Bobby kata kat kantin? Mana Bobby dia? Dia nampak Bobby tak? Kata kat kantin tadi. Pergi tanya lagi. Alamak. Tepi lah cakap dia. Mana Bobby dia? Mana budak tadi? Budak tadi kat mana budak tadi? Tak ada pun. Woman toilet. Network parking, bus parking. No, I need Bobby. Sekejap. Tu. Bukan ni. Atas. Random student. Tadi kau cakap. Lu tadi lihat gak Bobby kayaknya kemana? sama anak-anak kayu udah ke kantin. Ada nih anak baru bikin masalah. Masa bikin yang lain lagi sih? Kena make sure kat kelas tu. Berasa babysitter gua anjing. Tapi kasihan juga. Gimana ya? Lagian juga aneh banget sih kantin sama anak-anak kayu. Bentar. Udin tadi ketuanya The Matchdoc. What? Oh. And then the new student. Apa ni? Oi, what's up? I never see you around Nikki. Nice to know you. Honestly, I'm not interested in transferring to Shitawi yet. And I'm also not interested in getting to know you good. No offense, thank you. What? Macam tu je? Oh, prick. I thought it was prick. First time I both here. Yeah.
Jom sama Cik Budi. Mana Budi ni? Oh, apa ni Hei, dia mau ni? kemana lo? Mau kemana tu? Okay, nice. Oh, bila 44,000, 30,000. Okay, nice. Easy. Nak mana Budi? Cepat, jadi Budi. Kata dekat cafeteria tak ada orang pun. Tepi. Salah pula. Patutlah diorang duduk situ. Okay. Hai, nak bebut tak? Mana dia? Cafeteria kan tadi. Tintin. Ada bug ke game ni? Toilet. Ni warehouse. Toilet. Warehouse. But you know working. Ni. Kita cuba cari Islam. But student. Mana ni? Dia kat mana? Okay. Okay, dah pergi dah. Pergi check kat kantin balik. Mari. Kita cari dekat kantin. Oh. Mechanical engineering. Ni kat belakang sana tu. Tak ada orang pun. Oh, belakang lagi lah, ya Allah. Ini Bobby kemana sih? Maaf. Aduh. Udah. Nanggung. Lagi asik deh. Apa lo nanggung? Gue yang bisa gelut di sini. Jadi kalau mau gelut nyelaunya gue kontol. Penat je kita cari. Rupa-rupanya kat sini, belakang lagi. Siap Bobby. Lama dia kena bully gua, kita patah balik. Aduh, baik. Okay, let's go. Okay, dia udah drop. Kita ambil sini je. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. And then to kau. Demam. Okay. Bangsat. Oh, berdarah-darah Mufidin. Corner pun sama. I'm fine. I can still stand. They ran. Okay, on your own, right? Okay, different. Oh, looking for backup, bro. Yes. He admitted it. But at least he was manlier than Luis for them admitting defeat. Coy. You're comparing me to him. We're gonna fight. Yep, let's go. D1 tak dah. D1 tak.
rumor says it, you're really strong, I'm good, but I don't believe it yet. Ini tu memang Kojima. I believe it a little bit. For the ones who don't believe it, probably unless I pecah udang. Okay, so lawan berapa ni? 1, 2, 3. Lawan 3. Oh, Kojima punya rambut tu. Okay, 285 kan? Okay. Okay, 2 tumbang. Oh. Tambah nyawa sikit lagi. Tahniah. Okay. Okay, nice. 1 down. Kepala dia 12,000. Maaf, ada nyawa. Ada item. Bir petrol. Okay, nice. Okay, lagi 1. Okay, nice. Aman. 21, 22, 23. Okay. Okay, wah 300,000 guys. Okay, kita boleh upgrade banyak. When I get home, I'm going to massage power. Here's the thing, I'm open to fighting Odin again if he's up for it. Because our last fight was already displeasing. Alright, sure, when do you want it to happen? I'll pass on the message to him so he can get ready to beat you into a pulp. Tomorrow, lunchtime, parking lot. Why not today? So you guys can go to massage parlor first. Okay. Okay, he did. Alright, all of you go before I kick your ass again. Tomorrow I'll beat you up. Be my guest. Sian eh. Kita banyak buang masa dekat ni lah tadi. Dekat cari si Bobby. Too good about attitude. So ni esok dia lah. Confront Udin di clean box. Kat sini macam banyak boleh masuk eh. Oh ya, ada mini game lagi. You are interested in trying latest horror game. I intend to submit to several game development contest. Gameplay is mimic classic horror. Okay, let's try. Hai, mati pula ah. Oh, seram. Apa ni? Find the paper. What paper? What paper? Hei, seram ya! Simple je game dia tapi seramnya bunyi dia. Ni ke? Atas ke? Okay. Mana lagi? Takut, lagi takut! Oh tu depan tu. Lagi satu lepas tu.
Kat sini ke, kat sini ke. Boleh lagi satu, boleh lagi satu. Betul dah, tu ke kat sini. Buat jauh ni. Okay. Mana? Wah, ni lagi satu. What play? Eish! Ah, terkejut. Apa lah. Okay, nice game. Bagi duit tak? Tak bagi. 300 tadi kan? 172 sama je. Okay, nice game, nice game. Terkejut Dan. Okay. Terkejut. Okay. Sini pun ada punya games. He joined and boy go plan to throw our classmate home to other student on the ground floor. Can they extreme but fun. Okay, let's go, let's try. What? Okay. Okay. Oh, macam tu macam ni je. Macam ni kan? Dia ni eh? Oh! Faham. Alah, tak apalah. Tak berapa ni. Tak berapa fast. Kena smashing. Okay dah, jom kita pergi lawan. Sekejap. Tu. Okay, kat sana kan. And then kita punya Richard dah tunggu. Okay, Richard tahu dia dah tunggu. Okay, let's go. Where is Richard, my friends? Tu Richard. Nampak baju hitam. Richard ni dia macam budak nerd tapi useful. Okay. Lawan Bang Udin ya. Hati-hati lo sama dia. Jago anjir orangnya. Langganan di toko gue juga sih dia. Oh. Lu sama Bang Udin tuh jago beneran, Bud. Gak kayak siapa tuh murid dari kelas mana gue lupa. Namanya gak tahu sih, lupa. Tapi panggilannya Kodok Bajigur. Kodok Bajigur? Asli dah anjir. Dia ngedongeng kalau dia pernah ngelawan 150 orang cok sendirian. Dikira Kratos kali ya, dewa yang ngelambangin kekuatan. Gue lebih percaya Kratos lahir di Pacitan anjing daripada omongan dia. Udahlah, mau beli apaan lo? Tak ada beli apa-apa, just nak ni je. Kita naik lagi ni. Damage ke apa lah? Damage okey kot. Nyawa lah. Ini nyawa dah. Apa? Dia lagi lah rupanya ingat. Sampai level berapa ni? Okay. Kick from heaven. Range attack. Melee attack. A bamboo dance. 1000 blow. Helicopter. Rear attack. 150. Ni lah. Do a flip and kick your enemy with the flaming fire of heaven. Rasanya dah try ni kan? Okay.
Okay, Bud. It's fine. Sekejap, Bud. Bud, kenapa, Bud? Okay. Eh. Alamak, dia Sophia pula. Good luck. Thank you. Yo, Pak Boy. Okay, I better get going, so. Okay. Yeah, Bud. Best of luck. Good luck, Bud. Don't go easy on him, Bud. Budi. You brought an army. He didn't. Nope. Then what the hell is that if not an army? Just kids from my class. I also don't know how they knew. Hold up. Run. Oh, Rani yang beritahu. Sorry about yesterday. To be honest, we were pissed because Bobby was laughing at our bro when he lost the tournament. So, okay, now that we have apologized to each other, do we still need to fight? Where's your bro? For sure. Hold on. Let me check my phone. Still on the way, probably. Okay, I'll wait. Okay. What? Dah berduduk dah kat atas lantai. Lama betul. So, where's your bro? I text him. He said he's still on his way. Where's the fight? Yeah, boring. Yes. Tu lah, geng-geng budak sekolah. Yeah, it's getting boring. How about a warm-up? What? Sure. Wanna 1v1 me on Gulab. For fun. How about the three of you against me? Stupid issue. Yep. Yes. Sure. Oh, so lawan lagi. Okay, nice. Tak kena pun. Okay, nice. Oh, that was nice, Budi. Okay. Dapat dia tu pelanting macam tu. Okay. Okay, nice. Oh. Okay, nice. Okay, settle lagi dulu. Okay, settle ni. Settle ni. Kepala benjol. 10,000 kita dapat. Now that's what I mean. You're the man, dude. Absolute guarantee. Not gonna lie, but you're cool. You ain't stupid. The three of you are also pretty cool. Oh, diorang respect sama sendiri kan. Dia tak macam yang team apa, Luis tu kan. By the way, where's Sudin? What? Lamanya? I don't know, bro. He said it will be done in a minute. What will happen in a minute? I'm not sure. How about this? Do you want another warm up? What? Sure, got nothing else to do and with you and you against me, right? Come on. Alright, let's go. What? You. Pakcik sepanas gila tu. Okay. Okay. Oh, tadi dia ada tu. Oh. Okay. Tak. Alah, pakcik nak tekan item. Kenapa tak tekan, Bud? Bud.
Okay, retry. Good ni boy. Okay. Oh, macam tu skill dia. Okay. Oh. Okay, nice, very good. Apa tadi careless. Okay, lagi. Cepat lagi. Oh, 45,000. Okay. 28. Boleh sampai 50 lah kakak. Oh, 75,000. Combo kita makin tinggi. Okay. Okay, nice. Ni nombor 3. Okay. Oh! Wow! Combo 56 kita dapat 190,000. Kaya terus. Lepas ni kena buat combo banyak ah. Not a single dog. About booty from now on. Top notch. I thought he's... Not that way, you idiot. Dia pun boleh faham pakcik. Helping them stand. Dia bangun-bangunkan semua orang. Refuse and stand on his own. Yo, sorry, I'm a bit late. What? Serius lah. Tu marah. Lah, tu juga. Semua diam, San. No, seriously, when I took a shit, it took a while cause my shit is like that big. What? Wah, begitu tunjuk apa? No one want to see. You sure? Sure. Alright, you're lost. What? Tak ada orang rugi. Instead of talking about shit, literally how about we fight? Lunchtime is almost over. Alright, let's go. Harap dia cuci tangan. Okay. Oh, kita 400. Okay. Ni lagi semangat ni. Tahu apa nak buat? Benda pertama sekali. Kalau gua menang, Bud, lu nggak boleh nolak putusan gua. What? Tak boleh tolak bodoh tai. Tai. Okay. Okay, done. Okay. Okay. Tai. Oh lama, pakcik punya combo dipotong. Bud. Bud. Okay, nice. Oh. Okay. Oh, nice. Jatuh lagi. Combo. Tapi kena sampai mati guys. Woi, santai aja. Hai, apa pula santai ni? Kita tengah lawan kot. Oh, alai. Tai. Okay, tunggu ni. Ya, okay, nice. Okay. Okay, nice. Boot. Terus kabut. Oh, nice. Memang GG Gaming skill lu, Bud. Okay. Oh, jatuh lagi. Okay.
Okay. Okay. Oh, nice. Okay. Oh, benar, combo tinggi. 200,000 dalam tangan. Pergi duit dah makcik. Astagfirullahaladzim. Okay. Ini kesempatan gua. Oh, ditumbuk betul-betul. Let's go, Budi! Woi, mantap kali, bah. Bakal deres nih view-nya. Keren! Ada cikgu kat belakang. Oh, dah Gua gak habis. nyangka lo bisa ngejebak pertahanan gua dan nge-fatality gua, Bud. Maka dari itu, gua ngaku kalah dari lo. Dan gua respect sama lo. Teknik-teknik lu tadi juga bagus banget. Gue beruntung aja bisa menang dari lu. Bang, kenapa lu ngaku kalah dari Budi? What? Kenapa nggak lu ajak rematch lagi? Rematch bapak lo botak. Emang dikata kagak sakit apa pukulannya si Budi? Kan emang kita satu bapak, Bang. Botak juga bapak kita. Oh iya. Kalau bel udah bunyi tuh masuk. Ngapain lu masih di sini? Jir, Pak Muklis. Ini kita mau sholat dulu, Pak. Lupa belum sholat duhur tadi. Alasan aja. Ya udah sono Dia cepat pakai itu beci jongkok. dari mana, Dia pakai Bang? jongkok. Kan udah dibilang, kita beneran mau sholat, Pak. Hehehe. Tapi Skill betul berantem lah. anak angkat lo boleh juga. So, settle dengan Udin. Okay. So, kita dah kalahkan 3 orang. Final round. Oh ya, final round. Lupa pula. Kita punya final round bukan dengan Udin. Tinggal lagi satu tu yang pakai jaket biru. Okay, go to the school hall. Okay. Oh, ada lagi tu. Janganlah yang hantu punya. Okay. Kalau hantu punya tak nak main. Pakcik takut. But you spend too much on fighting. Dia prepare for national examination. I have obtained some big information. Okay, let's go. Let's try. Ini soalan Indonesia punya pasal. My father was engrossed in the reading book entitled Home Industry with the use advanced technology. Writing the title essay according to update spelling is Home Industry with the use of advanced technology. Home Industry with the use of advanced. Ini what? In 2000, the age of the mother is 3 times of the child. Okay. 2010, the age of the mother was 5 times the age of children. The sum of their age in 2020 is. Bapak susah tu. Hantam-hantam je lah. Budi pun bukan pandai kan. 4x tambah 100 bagi x tambah 40 million rupiah. The minimum cost of home rupiah is. But home industry produce goods of x days. The minimum cost of home rupiah is. Ni lah kot. Tak tahu. Tak hentam je lah. Boleh skip lah. Tak boleh skip kan. Tak apa. Kita hentam lagi. Kita Budi. Kita bukan Cikgu Ani. Apa yang dia tepuk tangannya? Hei! Still kita dapat top score nombor 3 dah. Okey lah tu. Dapat duit sikit. Sikit je. Okay, so let's go. Kita akan going to fight. Oh, Bobby. Hi, Bobby. Oh, Bobby nak cakap. But, what's wrong, Bob? I have something on my mind. Bob? Last week, I met a girl, Bob. A few days later, she got very clingy with me. She said she's comfortable with me. I often brought her phone, credit and food also. So what's on your mind? Here's the thing, Bud. She never answered when I tried to video call her. Wait, didn't you say you met her? No, yet. We met online. Huh? Though dating apps or social media. I have a feeling this girl is 30 years old guy with a neck beard trying to be a girl. What do you think I should do, Bud? I'll say you find another girl, but not online. Oh, but it looks like she's already into me, Bud. And I'm gonna leave her just like that. If she doesn't want to video call with you, that's good enough. She's probably just using you. Be careful on the internet. Yeah, betul. You're right, bro.
I'll think about it. I'm bored of being single, you know. Hahaha. Good lah. Ya, budak sekolah biasa. Thanks. Boom. Okay, let's go. Ada lagi ke ni? Oh, dia setiap ni ada apa orang kata? Tersendiri kan? Dia punya apa orang kata tu? Dia punya Rani. Dia punya apa orang panggil tu? Mini game dia tersendiri. Okay, not bad. Run, but is your age, your period? Yes. Sorry. And just Facebook, right? My social media posts sometimes go high, but sometimes go low. Despite I upload videos of you fighting, but the rights is flat as hell. And sometimes I think, should I use those influencer technique? What technique? Buying bots? No, bots are too obvious. I think of wearing sexy clothes. No. You know how influencer got high engagement from thirst swiping forward? Come on, Ran. Do you really need to do for social media attention? You have a talent. You know intel gathering, stalking, and etc. Why don't you focus on that? Don't be easily jealous for other success. Everyone has their own way of life. Then, since when you are a philosopher, but I'm not sure. Maybe I'm possessed with Socrates or something. Hahaha. Thanks for your advice, but what you say is kinda true actually. You're welcome, Ran. Chapter Easy English. Richard kat bawah, jom. Maksudnya ada lawan dia lagi. Yelah, kita dah final round kan. Kita nak lawan dengan tu, Wibu. Okay. Anda ada pakcik Wibu. Okay. Pakcik gangster. Yelah, Maboy Budi masuk final cuy. Congrats bre. Tapi belum ada diskon ya. Alah. Asli. Dagangan lagi seret banget. Iya Bud. Lu udah cukup lama di sekolah ini, tapi gue yakin lu belum tahu urban legendnya sekolah ini kan? Apa? Jangan cakap ya, santu lagi. Selain gosip kayak sekolah ini tuh dulu bekas kuburan atau rumah sakit, gue dengar dulu sekolah ini malah bekas pendopo keramat anjir. Ya, agak masuk akal sih, karena dekat gunung yang katanya keramat juga. Terus, itu gong di lantai 2 yang deket sama kelas lu itu, katanya bisa bunyi sendiri kalau malam. Dan ada orang yang mainin. Oh, gong dah. Serem. Dah, lo mau beli apaan sebelum turnamen mulai? Pandai pun. Oh, nak beli barang lah. Okay. So, rasanya kita punya damage pun not bad. Kita akan tingkatkan ke level 5. Okay, and then kita akan belajar satu teknik. Kita dah belajar range attack guys. So, kita akan pilih satu melee attack. So, melee attack kita nak ambil apa? Kita nak ambil, oh wow, ni macam best ya. Ni berapa? 100 ribu. Okay, ni nanti. Kita nak ambil melee attack, kita ambil Farmer God. No, rasanya kita ambil ni lah. Mudah. 1000 blows. Okay. And then Yelah, Maboy Budi masuk tak? Final cuy. Oh, dia ulang balik Okay, tak nak. Kalau dia ulang balik kita tak nak. So, energy kita boleh beli. Kita naikkan energy. And then energy recovery. Okay. Okay, cukup. Let's go. Kat situ lah. Kejap, ada lagi satu mini game tadi. Oh, tak ada. Itu. Tu. Pakcik nampak satu. Ini dia. Wah, kaget. Jangan kabur lo. Siapa kabur? Gua yang datang. OSIS. Okay. Cek. Okay, nice. Oh, terus ni. Okay. Mudah. Oh, banyak damage ni. Aduh, hilang kau punya combo. Gua nampak. Risau. Okay. Oh, ada item tak? Ada. Okay, nice.
Okay, boleh lah. 35, 35. Ada dah 15 bonus. Okay, done. Settle. Okay, Richard. Richard, mana Richard? Kita pergi dekat Richard lagi. Oh, ui, dia naik kereta cikgu dia. Yelah, Maboy Budi. Masuk final. Cukup lah Richard. Tadi kat mana tadi? Kat sini kan satu. Okay. Sekarang kita 120,000. Kita boleh ambil ni dulu kot. Ya, ni dulu lah. Okay, rasanya cukup. Let's go. Okay guys, Selamat datang pada babak final dari turnamen Race Your Game 2018. Ikut dua serius ke? Pada babak final turnamen tahun ini, kita kedatangan pendatang baru yang langsung bisa masuk final. Siapa lagi kalau bukan Budi dari para kecut? Gak salah kan gua nyuruh lu ikut turnamen dari awal? Gua tahu kalau lu bisa, Bud. Kalau menang ku hadiahin tua Medan kau Budi. Tua Medan. Oh, Gua ngajak perangnya ke Riko, terus ngapa curut-curutnya malah pada datang. Kayak lu itu, literally cuma underdog, Bud. Gak pantas buat lawan Riko. Sedangkan pada sisi satunya lagi, terdapat seseorang yang selalu digadang-gadang akan memenangkan turnamen tahun ini. Siapa lagi kalau bukan Gian? nama dia Gian. Oke, Semua sama passion banyak basa-basi, sebentar lagi turnamen akan dimulai. Selamat menonton dan good luck untuk masing-masing kontestan. Muteki no Saikyo, Giant dan Thick Wall. Okay. Kekuatan dewa dan adil menyertaiku. Oh. Okay. Oh, angin dia tumbang. Gila sakit. Okay. Gila sakit banget dia macam tu. I can do this. Oh, alamak. Ini. Wow. Belakang. Okay, nice wood. Bukan. Ni macam bagus. Okay, nice. Kena tepat. Oh, belakang. Oh, nasib kita steady, nyawa banyak. Okay, nice. Omae wa mo shindeiru. Okay, nice good. Nice good. Oh, lepas ni nak kena beli point. Point skill, lupa pula kecil. Elak. Okay, nice. Belakang. Okay, bagi dia. Wah. Oh, tu kita punya group kan. Seandainya gua punya Amaterasu, gak bakal berkutik lu, Bud. Wah, Amaterasu tu. Go. Okay, nice. Nicely done.
Nani? Nani? Hei, ibu. Oh, cantik gobok kat situ. Dua-dua dia pun dapat guna attack. Kalau sebab tu, dia apik nak guna kat situ. Oh, nice. Alah, tapi duit kita sikit RM55,000. Okey lah, boleh lah. Okay. Aduh, dia jatuh. Fuck, mati gua. Nyepat. Pacar lu? Belum jadian. Iya, bentar. Ini udah selesai kok. Sorry ya, gue cabut duluan. Lu bisa menang. What the fuck? Lah? Hah? Lah, bucin anjing. Oke, tadi itu cukup aneh. Karena Budi kabur dari turnamen, jadi pemenang dari turnamen Race Your Gang 2018 adalah Gian. Macam tu je kan. Coba. Oh. Walaupun Budi kabur, dia tetap pemenang sejati dari turnamen ini. Kalau HP Budi nggak bunyi, gua udah pingsan kena pukulan dia. Jadi, gua nggak bisa nerima kemenangan ini. Gua mau Budi yang tetap menang. Wow. Lu yakin, Bang? 100%. Sumpah? Cius. Oke, kalau begitu kita sepakat bahwa Oh, Budi gentle adalah habis. pemenang dari turnamen Race Your Gang 2018. Maka Betul, setelah ini gentle. Budi dan para kacuk berhak menjadi OSIS selanjutnya. Oi, anak lu menang turnamen Race Your Gang. tiap kali ngeliat final Race Your Gang, bikin inget sama zaman kita dulu. Bakal kenceng deh aliran dana BOS-nya di laporan keuangan. Selamat ya atas kemenangan Budi. Thank you banget loh Bang Gian. Gak nyangka gua. Gue udah respect sama Budi sejak dia berani lawan Bang Riko dan bisa sampai final. Makanya gue rela. By the way, pacarnya Budi emang siapa sih? Lu ngapa, Bob? Mastiin keadaan dulu. Buat? Jadi gini bang, si Budi itu lagi ngedeketin Sophia dan lagi proses tikung menikung. Hah? Sophia pacarnya Riko? Yoi. Buset. What a fucking legends and balls of steel at the same time. Kenapa Ran? Gak apa-apa, lucu aja. Apanya? Sofia sama Riko tuh udah putus dari lama. Oh, tak ada orang tahu. Okay, kau apa dah? Oh, kelima. Okay. Fuck. Gue kelamaan tadi berantemnya. Tapi emang Emang? gimana lagi? Emang kayak badak anjir segian. Betul, Mending gue kuat. buru-buru nyamperin Sofia dah di kelasnya. Kejap. Oh, tadi map. Maksudnya kita tak boleh room free. So, kita memang kena pergi dekat Sofia. Okay. Dia punya, not sure dia punya controller atau dia sendiri yang dia apa? Dia macam orang ni macam tu. Anjing Sophia udah Mantap, di tangga. Alamak. Hai Dekat Sob, maaf aku agak telat ya. Bangsat dicuekin. Sophia, hari ini mau makan apa? Waduh. Gimana ya? Nanti sore kamu mau jalan nggak? Asli, gue mending berantem lawan bocahan OSIS dibanding harus ngadepin Sophia ngambek kayak gini dah. Bingung cok harus ngapain? Baru juga jadian. Sob, langitnya cerah banget ya. Sob, bapak kamu tukang becak ya? Pengusaha. Oh, bukan. Iya juga sih. Fuck, gagal cuma mau ngegombal. Aduh gimana ini? Aduh. Aku beliin kamu makan ya. Punya duit kok. Allahu Akbar. Merajuk betul. Oi, ada orang tak in dari badan besar. Okay, let's see. Ini sedih.
No, go on. Keep fighting on that tournament and boost your training. The tournament is done. No worries. Ready? Yes. Huh? Don't care. Huh? But since the tournament is over, I have to train less. Now I have a lot of time. Okay, promise. Yes. You better not be lying. You better not lie. You better not be lying. Boleh lah. For real. Alright, fine. There you go. Oh, by the way, I have something to ask you. What is it? When I told you about my feeling for you last week, why did you accept them right away? Weren't you still together with Rico? Oh, you don't want me to? Alright, we're just asking. Then what? Well, you started it. I'm just curious. I accepted you because I broke up with Rico a long time ago, but not many people know. Really? And why didn't you tell me? Well, you never asked. That is true. When did you broke up with him? Yeah. Nosy. I why do we have to talk about him? Such a drag. Just curious. Alright, fine. But no more talking about him after this. I'm disgusted by him. Yes. So I broke up with him right after the first time you fought him. On the school field? Why did you break up? He pushed me and made me fall in front of the whole school. Of course, I was incredibly embarrassed. Where is my dignity? Oh, the one where suddenly a charming prince got furious and declared war on him, right? Whatever, it's kind of cringe-worthy, you know. I have another question. What else? You better not talk about him again. No, this is about you and me. Alright, what's your question? When was the first time you know you liked me? Should I tell you or should I not? Tell me. No. That's harsh. The same day I broke up with him. How come? Because you're so caring, but you reacted immediately when he pushed me. He wasn't even close to be as caring as you are. It's insane how ignorant he is. Sometimes he even talks with his face to me. But when you show up, you show me all the attention I've been looking for in person and through text message. Ooh? What? I thought it was when you separated me from Ellen. No, that was because the bell already rang. You guys fought right next to my class. I couldn't have concentrated if there was someone fighting right next door. Sorry. Tim. Abizar nama dia. Agung. Laksamana. Oh, Laksamana. Tai. To. Wah, terus nak gaduh. Parah-parah ni. Yang lain ni pula tak tahu bos dia nak kalah. Okay then. Okay, nice. 1,500. Tinggi lagi, please. Okay, nice. Habiskan terus. Yes, 53,000. Okay, nice. We got a lot of money. Okay. Tai! Relax. What the hell is wrong with you? Kontol! Yeah, one buy a giveaway from Bulgarian. Tai! You talk too much. Let's beat him up. Oh, I'm the one who beat you up. Ni sini nama. Oi, nyawa kita oi. Okay, duit lagi. Wow, banyak je. 6 orang. 6 orang je.
Okay, si nyawa dulu. Penting this one ni. Okay. Oi, kaget. What? Apa dia buat? Apa dia buat guys? Boy, come on. Masuk dia kat dalam tu. Surau. Sini. Okay. Jatuh lagi. Jangan sebut. Sayang kau apa hal dekat dalam tu? Dia tak keluar pun macam dia pula yang takut. Iya. Okay guys. Okay. Oh. Alah, hilang dah combo tu. Boleh lah, 64,000. 340,000. Wow. Buset, santai kan? Lu yang nyuruh mereka atau gimana? Enggak, gue bahkan kesini biar mereka berhenti gangguin lu. Woi, semuanya, dengerin. Budi udah menang turnamen, dan gue nyuruh lu semua buat berhenti gangguin dia. Kita boleh wibu bawa bawang, tapi kita tetap harus sportif. Betul, walaupun kita Bukannya lu wibu. yang menang. Kan gue walkout dari turnamen. Nope, gue ngaku kalah dari lu. Jadi, lu tetap jadi juara dari turnamen Raise Your Game tahun 2018 ini. Thank you berat ya, udah sportif. Sama-sama, Bud. You deserve it. Siap, gue sama Sophia cabut duluan ya. Monggo. Lah, Monggo. dia menang dari mana, Bang? Kan dia sendiri yang kabur dari turnamen. Dia cuma menang gara-gara lu ngalah sama dia. Bacot! Baru aja gue bilangin jadi ibu tetap harus sportif. Kalau HP ini tadi nggak bunyi, juga bakal kalah gue. Aku udah siap. Oh, oke. Lu bakal nyesel karena udah bikin gua malu, bangsat! Okay. Mungkin cukup sampai sini dulu kot. Okay. Okay. Cukup sampai sini dulu. Wow, dia party. Celebrate the victory. Okay, so sampai sini dulu guys. Nanti kita akan sambung in the next video, okay? Sebab pakcik pun ada hal sikit nak buat. Okay, handphone dah memanggil. So, apa-apa kita akan sambung next video. Jangan lupa tekan button like, tekan button share. Yang subscribe boleh tekan button subscribe. Okay, tak apa. Selamat pelalahan, okay? So, kita akan sambung in the next video. Bye-bye. See you guys. Assalamualaikum. Kena ni dulu lah. Pakcik lupa pula. Apa dah pakcik? Sekejap. Ni dulu. Okay. Terus kita off. Okay. Pakcik lupa. Tapi okay. So far, game dia seronok lah. Okay. Walaupun ni game yang, walaupun game ni kali kedua yang pakcik main kali kedua. Seronok game ni. Kita dekat chapter 13 Pakcik tak tahu ada berapa chapter. Nak tengok ke ada berapa chapter? Tak apa. Nantilah. Kita tak tahu bila dia habis. Okay, lagi elok lah. Okay. So bye bye.